Kiumia kimwe riu mbere ya muthe wa githurano kinene, Odinga atongoretie mbũtũ ya Azimio kuha kura cia gĩtarũ kia Rift Valley. Mĩhang'o ya o muthenya ikirugama taũni-inĩ ya Nandi Hills kaunti-inĩ ya Nandi, Odinga akimatha kura makiria ma 400,000 cia kaunti ĩno. Na thutha ũcio kwaraniria na mũingĩ kĩharo-inĩ kia Huruma taũni-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Odinga akimatha kura makiria ma 500,000 cia kaunti ĩno. Mũtongoria ũcio wa Azimio akihuha firingi ya kuhariria mũingĩ wa bũrũri ni ũndũ wa gĩthurano kinene na kũũria umunyite mbaru. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja hapa kuhimiza nyinyi siku ya leo tupite kauli moja kwamba sisi zote tutapiga kura kwa upande ya ukombozi, yani Azimio. Wangapi nasema namna hiyo? Nione kwa mkono. Tunaangalia ni Mkenya gani ataweza shikanisha Wakenya wote na kutuongoza na kutupatia huduma kwa njia ya usawa. Na firingi ĩngĩ ĩhuhĩtwo nĩ Odinga. Mwizi naenda namna hii. Ni akugĩrĩria aungumania arĩa augĩte manyamarĩtie bũrũri. Mwizi huyo. No arera mũingĩ atĩ we na Karũa mathurwo nĩo ndawa ya aungumania arĩa augĩte meyenjeire mĩri kwa ang'etheri ao a Kenya Kwanza. So unasikia moja ati yeye ni running mate. Tayari alishtakiwa na pesa ambayo alikuwa ameiba. Shilingi milioni 200. Mr. Ruto should disqualify his running mate. We are running against convicted thieves. He's convicted. He says he's going to appeal. But as things stand today, he's convicted. Guilty as charged. Sivyo? Kwa hivyo hawa watu hawezi kuleta mabadiliko. Kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu wafisadi. Atongoria ya Azimio riu maroria atongoria ang'etheri ao a Kenya Kwanza matige kũrĩrĩmbũra ũteti wa kũhahũra mũingĩ. Tunasema hapa Eldoret, wakaji wa Eldoret wana haki ya kuishi hapa na kupiga kura vile wanavyotaka kulingana na haki yao ya kidemokrasia. Hiyo iko katiba yetu. Kutoka siku ya leo mpaka tarehe 9 mpaka siku ile ya kubeba Biblia, Uhuru Kenyatta yuko in charge. Baada ya Uhuru kutoka namna hii, kama baba na beba Biblia, mimi Raila Amolo keshoe hakuna nyafu tena. Kusema nini? Hakuna. Kama makamu wa rais, kama wewe huna usalama, nani Kenya atakuwa na usalama? Hakuna haja ya kuongea uongo sababu ya siasa. Kenya ilipata uhuru, tuna constitution, tuna serikali, mnaogopa nani? Wangapi wana support reforms ya chai? Reforms ya chai? Si baba ameconfirm Munya ataendelea na reforms ya chai? Akiingia gharama ya kilimo, mambo ya fertilizer, mambo ya chemicals, mambo ya seeds, hiyo yote tutateremsha ndio kosi ya kulima iende chini, mkulima aweze kunufaika. Wangapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba? Makirikia kuha aikia akura a kaunti ya Nandi na kaunti ya Uasin Gishu iria ni akere hari ũingĩ wa aikia akura gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. Jumatatu ĩno mbũtũ ĩno ya Azimio ĩrahumbũra kaunti-inĩ ya Kiambu iria nĩyo ĩrĩ aikia akura arĩa aingĩ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na nĩ akere bũrũri-inĩ thutha wa kaunti ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Huruma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maitha.